Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatly cemaat. Daim aytып жүрөбүz. Kimde kim Allah Taala'nın үйлөрүнөн болгон bir үйгө басып келчү болсо, bir kadamına Kuday Taalam soğup жатса, ikinci kadamına күнөөлөрүн keçiret дейт. Күнөөкөр пендебиз. Her birimizin baskan 10 kadamımızda Kudayım soğup жатса, sol kadamımız menen pendeçilik kılıp getirgen, kemçiliklerimizi Kuday Taalam keçirgen bolsun. Tuğanlar, bizim bugünkü temamız 2-3 tema eken. Birincisi üy bile, amanat, sen ağa jooplusun degen tema eken. Birinci temamız. Bu üy bile degen, burada aytkanımız, şu kovumdun her bir kirpişi üy bile. Oşol ne? Kovum üy bileden korulat degenimiz. Üy bile bu jön gana şu çok yaşayan adamlar emes de bizge. Üy bile degen bu Allah Taala tarafından berilgen çoğun bir amanat. Misal her bir adam özü jooptu. Her bir adam jooptu. Jooptu degende kanday? Misalı atağız var, enemiz var, balağız var, ayalız var, nerelerimiz var degende. Kıskası bardığının özünün joopkerçiliği var. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytar: Ya eyyühellezine amenu ku enfusakum ve ahlikum nara. Ey iman keltirgenler, özün ördü, jana üy bilen ördü, tozak otundan saktagıla deydi. Demek tozaktan saktao üçün birinci biz özübüzde oşol saktana turgan, korgona turgan nerse özübüzde boluş gerek birinci. Özübüz kantıp korgonunu bilişimiz gerek. Andan keyin biz oşol üy bilebizi, bala çakalarыбызды oşol korgonuga çakırışımız gerek. Biz enebizdi, atağızdı sıylaşımız gerek. Oşolların özünün akısını berişimiz gerek. Oşanın öne birgelikte bizde misal bala, perzentler. Buldan bizge amanat. Perzentler bizge amanat. Oşa perzentlerimizi jaklap tarbiyalaşıyoruz gerek. Antkeni bu kelecekteki bizim kızımız, kelecekteki ene, kelecekteki çoğun ene, kelecekteki tay ene. Balağız olsa kelecekteki ata, kelecekteki çoğun ata, kelecekteki tay ata. Demek biz oşondan bir jakşına tarbiyalaşıyoruz gerek. Tatıktı ata, çoğun ata boluş gerek. Değil mi? Allah Taala şu Kur'an-ı Kerim'de aytat. Köpçülük şu peygamberlerde de Allah Taala buyurganda. Kur'an'da gelir. Ve amur ahlaka bis salah vastabir aleyha deydi. Üy bilen namazdı buyur, cana ağa sabır kıl deydi. Demek biz özüyüz namaz okup hareket kılıp keyin biz oşol ne üy bilen özgü da namazdı üretişimiz gerek. Namazdı üretü degende bize sözsüz türden ne gerek? Sabırlılık gerek da. Onun için özüyüz üretip başkalarına da ürenip başkalarına da üretişimiz gerek. Başkaları da üretişimiz gerek. Değil mi? Onun için biz oşonun yol jobosunu biliş gerek da. Misal kattu emes, ora emes, akırındık menen üretiş gerek da. Bizde var da keyler namaz okuganda barçık narınca kade uruşat baldan çıkarıp kuup eşikti jabıp alıp soğuşka dayatanganday Allahu Ekber dep namazını başlaydı. Anti uruşa versek balabız. Bizde emes namazды jaman körüp kalat tuğanlar. Namazdı jaman körüp kalat. Oşo sebepten baldarga bir jakşına üreteli, oşo biz menen namaz okuyturan bolsun. Anan biroq çekten aşıp ketpеш gerek da. Çekten aşıp ketpеш gerek. Misal keyde şu meştkede baldar menen kelip kalat, janına karma alış gerek. Baldar izi çu bayaq jerde balam jakında kara sen alkış albayla kargış al olasın dedim de bir ösünde. O şentsem men baldardı alып kele albaysam sen ne deyip atasın dep meni menen uruşat bayaq jerde. Sen elder namaz okan kelet da, namaz okan kelet baldardı janına koyup üyretiş gerek da bayaq jerde. Ha janakı boşanıp ketken itte kılıp koya berбеш gerek bayaq jerde. Kalaganda жүрөр meçitте bola öğret dep turup. Bola öğret emes, bu meçit bu jerde. Oşonu üyretsek janыбызга koyup turup üret öyle. Oşol bizden sawab alsın. Kança namaz okandı üyreniş gerek. Meşitke alып barış gerek dese alып keltirip koya beriş gerek dep düşünüp olat da jok андай emes. Oşonu uyda düşündürüş gerek. Balam, ızışı bol bu meçitте. Meçitте elderge başkalara tosko ol bolasın. Elder namaz okan kelet, kıcırdanat, mağa nalat aytat. Oşondan jaşı bala ol dep turup ne? Oşonu üyretiş gerek da. Misalı baldarga üretken nerseni şu kızlarga da üyretiş gerek. Bizde olsa köpünçe baldarga jaşı muamele kılatan kızga bala öğretti. Jok андай emes. Kız balaga da özünde teşeli neslerdi ateni üretkenge biz mildettiybiz. Namazdı, orozonu, başka ilimdi, mektepti jakşı okuş gerek. Misal köpünçe bizde oşol biz negizgi problemabız
Ушундай да дин жолга түшкөндөн кийин болду да мен аялымды эркекке көрсөтпөймүн. Аял доктурга көрсөтөмүн деп айтабыз. Ошентип ойлойбуз. Бул туура маселе. Мен колдоймун. А бирок неге өзүбүз окутпайбыз? Ошо кызыбызды меди училищага. Неге кызыбызды меди институтка окутпайбыз? Мен окутпасам, сен окутпасаң, бул окутпаса, анда ким карайт биздин аялдарды? Биздин кыздарыбызды. Ошондуктан биз кичине баягы кургазорду кененирээк алышыбыз керек да туугандар. Бул жердечи. Мисалы, туура бизде илим алуу парыз деп коебуз. Илим алуу парыз. Бирок бир гана диний илим деген чектөө жок да баягы жерде. Бардык илимди камтып турат. Мисалы, меди институтта деле окудуңбу, ниетиңди оңдоп, Аллахым, ушул жерде мен илим алып туруп, элиме, жериме пайдам тишин деп ниет оңдосоң, медреседе окугандай сооп жазыла берет ал жерге дагы. Көрбөйсүзбү? Демек, ниетке байланыштуу да, ниетти оңдосок, бар намел жетиштүү болот. Мисалы, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан айткан сөз бар. Ар бириңер жоопкерсиңер, жана ар бириңер өз карамагыңардагыларга жооп бересиңер дейт. Демек, ата балага жооп берет. Ата аялыңа жооп бересиң. Мисалы, сенин кызың көчөдө минип качан жүрсө, наалат сага келет. Senin kızın köşede temeki tartıp жүрсе, nalat atasına geledi. Atası karaş kere geliyor şu anda. Senin ayalın misalı, mini peki köşede жүрсе, kuyuyor cevap verir. Yani kız bala turuşka çıkınca çıkan atenesi cevap verir. Bir tuğanlar cevap verir. Turuşka çıkandan keyin kuyuyorsu cevap verir. Oşun barına biz cevapker bolabız. Misalı, cevapkerçilik qanday düşünüyoruz? Hazreti Ömer bir gün tünde, ayıldı aralap şahırın sırtına çıkartken barsa bir ayal deydi. Baldarı ilap atat deydi. Ottu jagalıp kazanға suunu kuyup alıp şunday aralashtirip atat deydi. Bu ne kılıp atasың dese, baldarım açqa. Oşolordu birden kekil alda uqtatayın dep jönele aralashtirip atamın. Eç nerse yok suudan başka deptir. Görüyorsunuz. Men joopkermin kol astındagılar üçün dep oşolordan kabar alıp atat da bayaq jerde. Oşonda soragan jer var. Qanday da oylayсың sen dese, Umar bizge padışa, men Kudayga arızdanamın. Bizge padışa olup tur, bizden kabar albayt dedi. Oşonda Hazreti Umar tuğra bar Beytül Mal dep koyat. Oşol jerde Arapça Beytül Mal deydi. Bizde kazına dep koyat. Kazınadan bal, un, maydı alıp turup kötörüp, oşol jaka jönöse janındağı sahabalar, "Ya Umar, gel biz kötörüşelik." Yok dedi. Al Janakı ayal, meni arızdanam dedi Kudayga. Men жооп берем Kudayın janında. Sen жооп бере аласың mı dedi. Yok, özüm alıp baram dep, özü barıp, oşol jerde öz kolu menen bulamık jasap, bir tamaktарды jasap, oşentip tur, anakin kayara keldirdi. De bayaq jerde. Anan kişine bereke basıp turup, bir çoğun taşın altında jaşırınıp turup, mınday qarap tur deydi de bayaq jerdeçi. Anan jandalar jür ketik dese, yok deydi. Allah antişip aytamın, men kelgende balдар qanday ыйлап жаткан bolsa, жыргап күлгөнүнү көрмөйүнчө мен кетпеймин dedi başladычы. Oşentip janakı balдар tamagını jep kişine jılmayıp külüp oyuna başlaganda alhamdulillah деп туруп кайра кетти дейт. Анан эртең ошол Умарга bir жолугуп кетесиз bir халифа чакырып атат дептир. Анан жанакы аял эртеси күнү ошо жетекчиликке халифалыкка барса, Умар халифада. Жанында Амирул Муъминин деп ошол жерде жанында сахабалар чуркап жүрсө, жанакы аял уялыптыр да көрүп алыпчы. Umar'da Kudayga arızdanam degende bayaq жерде. Tanıyt da bayaq жерде. Anan keçirip koy, men sağa to'g'ri emas, qattiq suylab qo'yib turman dese, bir kishini boshliqchaga aqcha dayanib qo'ydi dedi. O'sha arizingni maga sat debdi da bayaq жерде. Shuncha aqcha berayin. Arizingni satasың da, Alloh taologa arizdanmaysыңбы dese, arizdanmayman degan. Anda жазып бер депtir. Aqchaga satып алыптыр. Менде арызым жок, доом жок деп жаздырып алыптыр да, жанакы жандагыларга берди дейт да. Неге десе, мен өлгөндө көрүмө кошо көмгүлө ушуну депчи bayaq жерде. Периштелер суракка келгенде, мына ке мен аны разы кылганмын, мага доо жок деп мен көчөтө турган болоюн дейт да. Көрбөйсүздөр. Демек, аманат кандай нерсе? Демек, ар бирибиз кол астындагылар үчүн жооп беребиз дегенден максат ошол. Эми бул жоопкерчилик деген эмне десе, бул жөн эле сөз эмес. Бул иш жүзүндө биз жоопкерчиликти мойнубузга алып, ошону иш жүзүндө биз көрсөтүшүбүз керек ошол. Иш жүзүндө аткарышыбыз керек жоопкерчилик деген нерсени. Bize balalı boldum da öyle balanın tamag aşın kiyimini ile qarap koysak деген söz емес de, al жерде tarbiyasını da qaraşımız gerek. Bala olgan ata-enenin milleti tarbiya beriş. Tarbiya beriş.
Ошол bir kişi aytқан eken, ошо батышка барып туруп мен ушул жака келип жашасамбы деп ниет кылса, ошол жерде бир айткан экен, тууганым, эгерде менин балам эмес, неберелерим мусулман бойдон жашап калат деген гарантия болсо калсаң болот. Эгер ошондой кепилдик жок болсо, кайра эле өзүң мекениңе кеткениң жакшы, мусулмандардын арасында чоңойгонуң жакшы балдарым дептир да. Ошондон ойлонуп калдым деп кайра келиптир. Өзүнүн мекенинде келип тойго барганда, мен ошол батыш тарапка, Европага бардым эле, ошондо бир аксакал ошондой кеңешин берди. Ошентип анан мен мындай карасам, чөйрө тарбиялап коет экен. Дини мусулман чөйрө жок экен, мен кайра келдим деп сүйлөп калыптыр. Ошо жыйын бүткөндөн кийин бирөө келип туруп, тууганым, ошол маселе менин башымдан өттү. Неберем эмес, менин балам мусулман эмес аны деди экен да. Ошол жака бардым, балам чөйрөсү менен мусулман эмес, мусулман болбой калды. Мен менен талашат. Сен эмне айтып атасың, эмне дөйдүрүп атасың деп туруп, ушунчалык мага талашып атат деп бакет. Көрбөйсүңбү? Ошол себептен биздин негизги максатыбыз биз балдарга тарбия бериш керек экен да. Мисалы, каникулдарда көбүнчө диний лагерлерге бер десең, ага акчасы жок, а бирок башка контрагын кымбат төлөп туруп жерлерде окутат. Демек, тарбия калып кетип атат бул жерде. Илим башка, тарбия башка да. Ошондуктан биз өзүбүз ошол жагына көбүрөөк жоопкерчиликтүү болушубуз керек экен. Эми туугандар, эми бул жерде биздин бүгүнкү ошо сабактан ала турган биздин тыянагыбыз үй бүлө менен намаз окушубуз керек экен. Балдарды намазга үйрөтүш керек экен. Сен намаз окуганда Кудай Таала менен сен сүйлөшөсүң. Кудайдын астында турасың деп туруп ошол нерсени үйрөтүшүбүз керек да. Кудайдан коркуу сезим ойготуш керек экен. Анан ата-энеге жардам бериш керек. Биз өзүбүз балдарга үлгү болуш керек. Ата-энеге жардам бериш керек, ата-энени сыйлаш керек деп. Жакшы үлгү болуш керек. Анан балдарга көп эле үндү көтөрбөшүбүз керек. Эч бир жөнү жок. Кыйкырып эле. Кыйкырып менен коркутуу, кыйкыруу менен биз тарбиялай албайбыз да. Анан бул жерде бир маселе туугандар. Биз базарга барабыз. Азык түлүк алабыз, кийим кеш алабыз, эмне алабыз? Ошондо кайра келгенде энебизге жок дегенде бир шоколад алып жоктоп коюшубуз керек да. Мынакей апа, муну чай менен муну шоколадты жеп алыңыз деп туруп берип койсоң, бул көп болсо 50 сом, 100 сомдук нерсе, бирок көңүл да, туурабы? Атабызга жок дегенде бир наски менен жоктоп турсак, биздин балдарыбыз да бизди көрөт да. Бизди көрөт да, кийин ал чоңойгондо бизге дагы ошол бир шоколад алып келе турган болот да. Көңүл да, туурабы? Баягы жерде. Ошондой биз үлгү болушубуз керек экен. Эми бул жерден ала турган тыянак үй бүлө бизге аманат экен. Эгер аны сактабай турган болсок, биз Кудай Тааланын астында жооп беребиз. Бизге чоң жоопкерчилик. Бул биринчи темабыз, кыскача бит. Эми кийинки темабыз сабыр, сабырдуулук жөнүндө. Эми сабырдуулук адамга бир сыноо келгенде эң күчтүү курал болуп берилет экен да биздечи. Эң күчтүү курал болуп берет экен. Бизде арабтарда айтат, сабырдуулук денедеги баш сыяктуу дейт. Сабыр болбосо бардык иштин оғынан чыгарып калат экенбиз эгерде сабырдуулук болбосо. Эми жашоодо ар кандай экен, бир адам мисалы кыйынчылыкка туш болот. Бирок кыйынчылыкка туш болгондо адамдардын айырмасы кээ сабыр кылат, кээ сабыр кылбайт. Мисалы сабыр кылбай, азыр мисалы көрүп атабыз, көчөлөрдө күндө интернетке чыгып атат, жол тыгын, жол талашып, түшүп эле мушташып атат баягы жерде. Сабыр жок да. Сабырсыздык да баягы жерде. Болду кечиресиң, өтүп кетиңиз, мен токтоп турам десең эле чечилет. Түшө калып, мушташып, көтөрүп, чабып бири-бирин баягы жерде. Эрежесиз мушташ болуп кетип атат го баягы жерде көчөлөрдө. Ошо сабырдуулук сөзсүз түрдө керек. Эми Аллах Таала Кур'анда айтат: "Инналлаха ма'ас-сабирин." Аллах Таала сабыр кылуучулар менен бирге дейт. Аллах Таала дайыма сабырдуулар менен чоң болот. Биз сабыр кылышыбыз керек экен. Эми бул жерде дагы бир аятта келет: "Иннама юваффас-сабируна ажрахум бигайри хисаб." дейт. Сабыр кылгандарга сооптор эсепсиз берилет дейт. Себеби сабырдуулук бул башкача нерсе экен да. Эсепсиз берилет дейт. Башка сабыр кыла албадыбы, сенин күчүң жетет баягы жерде. Баягы уруп койсоң деле болот. Баягыны жөн эле жегип коесуң. Бирок сабыр кылдыңбы, эсепсиз сооптор берилет экен да баягы жердечи. Эсепсиз сооптор берилет экен. Жанакы эки баатыр болгон экен. Сен кандай баатыр болдуң десе, анын жолу оңой эле дептир. Келек колуңду дептир. Экөөсү мурда айткам, эсиңизде болсо. Экөө бири-биринин колун тиштептир. 1 2 3 деп туруп, катты тиштеп баштаптыр. Туруп
narkınısı kıyıkırıydı dedi birinci. Men dele kolum orat, sen dele kolum orat. Biroq men sabır qilib chidadim, mana jengdim degan ekan da bayağı yerdechi. Ko'rbaysizlar. Demek jengish menen jengillikning o'rtasi 1-2 minut ele ekan, chinda qaraganda-chi. Sabır qilish kerak ekan da, sabır qilsang ele o'shal jengishga yetasan dedi. Payg'ambar aytadi, kim sabır qiluvga harakat qilsa, Alloh ağa sabır beradi deydi. Demek sabırlılıktan yaxshiroq narsa yo'q deydi Alloh taolaning bergan boyliqlarning arasında. Sabırlılık menen adam köp iyilikке jetet ekenmiz da. Köptөгөн iyiliklerdi bagındırat ekenmiz. Sabırlılık menen. Demi oşo sabırlılıktın arasında Ayıp aleyhissalam. Oğursunoga tuş bolgon, oğurup mal mülkünden jana üy bülösünden ajıraganda, biroq al sabır kıldı. Biroq al sabır kıldı. Bu jerde aytып atat go. Anni massaniya dur ve anta arhamur rahimin dep tur Kur'an'da ayet geldi da. Jaratkan egen meni dart çırmadı. Irayımdılardan en ırayımdısı özünsün dep tur Allah Teala dua kıldı da. Biroq ayalı sabırsızlık kılıp turup ne dedi? Sen Kudaydan soranbaysın mı? Mına oğurup kaldın. Sen peygambarsın mı? Kuday şifa bersin da dese ne deydi? Kuday Teala bana oşoyunca densoluk berdi. Biraz uğru berse sabır kılbay, çıday albay. Men Kudayga arızlanamın bu. Eğer de sen bana çıdavasan anda karak. Çıdavay sabır kılbağandığım için eğer Kuday Teala bana şifa bereli kalsa seyga men 100 çığık menen uram, 100 bala uram dep ayalına çıktı. Oşonda Yelder şeytan azgırıp durup Ayıp peygamberdi kudurup çıktı şahardançı. Biroq şahar sırtına çıkıp tur ötken ketkende davat kılıp jer töle kazıp tur ошол жерде жашады дейт да. Ayal ayırga kelip elderden jün alıp durup, jün yirip, bayağı türmök jip turup kayra satıp can baktı deyt. Oşonda ayalı şaharga ketkende Kuday Taalam ошол bir жерden su çıkartır da, ошо жуунсаң den solungdu berem deptir da. Ayalı şaharga barıp ele kelse, oşo Ayıp peygamber bir oğrusu ketip kalganda bir. Jaralar ketip top-tapına kaybolip kalıptır. Köp takalып atat deydi da. Ne oldu desem men kuyemdi tapay atam. Menin kuyem sizge okşoş bolчу deydi. Sebep bul mucize da. Zamatda жақсы болып қалышы мүмкін емес та біз ақылымызға салсақ. Ақылымызға салсақ заматта. Еме ошондо не болду? Сакайып калгандан кийин аялы келгенде айтты. Мынакей Аллах Таала машина шипа берди. Şu kuyöң мен болом dedi. Kuyöң мен болом dedi. Эми караңыздар. Ушул жерде Allah Teala şifa verdi sabırlılık için. Yem oşun Allah Teala aytdı sen menin atım menen ant içkensin ayağında vur dep buyruk berip atat. Bayağı жерdeçi. 100 bala uram degen oşonda Allah Teala ruhsat berip uadaсын atkарыш керек da. 100 çıvıktı bir boğulu bayladı dağın ayağını bir çaptı boldu muna uadası orundaldı. Körbeşler. Allah Teala jengildik berdi bayağı jerde. Uram dedim de vur emi dep atat da. Kantip men 100 bala uram dese yok. 100 çıvıktı bir baylap turup bir boğulup turup bir çapıp koysan boldu uadan orundalat dedi. Mına körbeşler. Demek biz Allah Teala'ga tayana turan bolsak, Allah Teala'ga sabır kılsak, Allah sözsüz türde bizge beredi eken. Yemi bu jiyintik kanday bolat? Bizde jiyintikte karay turan bolsak, Allah Teala'ga biz hiç kaçan naalı başımız gerek eken. Nege anday, nege mınday dep. Jol bolsa biz Allah Teala'ga daima dua kılışımız gerek eken. Ayıp peygamber dua kıldı. Allah'ım beni oğru çırmap aldı. Maga özüm şifa verdi. Emi oşol bizge kelgen biraz kıyçılıklar var. Sınov ekendigini unutpaşımız gerek da. Kuday Teala bizge sınov berdi. Men sabır kılışım gerek dep oşol neseni unutpaşımız gerek. Emi jiyintigинdan ne? Sabırlılık bu alsızlık emes, bu imandılıktın küçü deydi. İmanın küçü bolsa sen sabır kılasın deydi. Bu dagı neme bizde? Bu ikinci tema. Bugün emi 3 tema berilgen ama ellerge şunda bir malumat berildi. Alem bizde üçüncüsü dostluk, bu amanat jana joopkerçilik deydi. Dost kanday boluş gerek. Dost emis sen oylagandan dagı köbürөөк tasir berет da. Misal köpçülük biz oylabайбыз da, elestete alбайбыз. Bu dost degen seni жақшылыкка da, жамандыкка da жетелей туран adam deydi. Sen dostun kim ekendigini aytsaң, senin kim ekendigini aytıp berem deydi ga bizdeçi. Oşoga biz baldarыбызды da кичинесинен чөйрөнү өзүбүз тандап беришибиz керек экен da. Oşo çöyreni tandap bersek, жақшы baldardı dost kılsak, balabızdan oşol ne tarbiyası da жақшы bolat eken da. Ha bizde baldarımızdı janakındayla tamak aşın, kamsız kılıp kiyim keçesini bereriz. Kim menen жүрүп atat, kim menen turup atat bilbeybiz bayakınca. Benim bir tanış bir ece var. Oşo kүйösü yok. Bizde polcuçu boluş deydi. Oşol aytat, nimat, tova kıldım deydi.
Tova kıldım, şunday da болады eкен de deydi. Ne oldu desem, menin kızım deydi, orus mektepke bergen deydi bayağı жерде. Себеп Kırgızda söz var ғой, peyil оғышат, ырыс жұғышат деп қояды. Bir gün gelip deydi, kızım man, любовник тауып албайсың ба deydi eкен bayağı жерде. Estağfurullah, өліп отырмын. Ал не деген десем, а что страшно, вот мен одноклассница мамасында бар, біз білеміз, айтпаймыз деп қояды дейді. Қарасаң, пейілі осы деп болып қалыптыр бұл. Анын ойында жөнекейлі нәрсе болып қалыптыр ба, ойнаштық дегенші. Көрбейсіздер. Ошондуктан биз досторду тарбиялашыбыз керек. Сенин досуң сени жакшылыкка дагы, жамандыкка дагы жетелей турган адам ошол дейт баягы жерде. Чөйрөбү тандаш керек. Балдарыбызга дагы, кыздарыбызга дагы биз эмне? Ошо чөйрөнү тандап беришибиз керек туугандар. Эми Аллах Таала Куранда айтат: "Ал-ахиллау яума идин ба'духум ли ба'дин аду иллал муттaqin." Эми караңыздар бул жерде. Al күні dostlar birbirine düşman bolup kalat, takvalardan başkası deydi. Hem bu dünyada dost bolğanlar bilemiz emi. Baylık üçün, beylik üçün dost boluşu mümkün. Alem Allah üçün dost bolğan adam hiç kaçan seni satmaydı. Antkeni bunu ne de koyup bir de ahiretlik dost de koyup bunu bir de. Ahiretlik dost bolğanlar ahirette narkı dünyada bizi satmaydı eken de. Ahirette adam bala çakası, üy bilesinden barından kaçıp kalat deydi de. Misal Kur'an'da keledi. Yawma yafirrul mar'u min ahihi ve ummihi ve abihi. Kıyamet gün keledi. Adam özünün ayalından, bala çakasından, bir tuğandan kaçıp kalat deydi. Ata-enebizge baratken biz ya Allah'ım uşul meni şul ata-enem üretken arak içkende. Oşonu cazala deytken biz de bayağı жерде. Oşunda ata-ene ey balam men seni bilbeyim men soğuk bir albayım men özümde gana oylap turam dep ata baladan, bala atadan, bir tuğandan kaçıp kalat ekende. Oşol vaktan ne? Allah yolundağı takva dostlar gana birbirini emet etkende. Dostlar birbirini emet etet deydi. Düşman bolup kalat deydi narkı dünyaya varanda. Dostum dep жүргөн менен düşman bolup kalat eкен. Bir ana takva dostlar düşman bolboyt deydi. Bul kanday? Misalı men Talgat Baykem ekөөбүз бұл жерде 3 жылдан бeri bir tuğan bolup kaldık. Bir de перевод kıldı. Jest diline. Narkı dünyaya varganda men atama barsam berбейт экен. Кой балам нарак тур дейт экен. Энеме барсам сокту бербейт экен да. Bir tuğandarıma berбейт экен. Ошондо анан men Talgat Baykem'e барат экенмин да. Talgat Baykem. Мага сооп берип турбайсызбы десем, канча сооп жетпейт дейт экен. Мага 5 сооп жетпей атат десем, мага 20 сооп жетпей атат. Макул анда мен сага берейин. Allah жолунда дос, bir тугандай болуп жүрдүк эле деп туруп, мага берет экен. Аллах Таала баарын көрүп турат дейт. Наркы дүнү көрүп таразага койсо, менин оң жагымдагы соо басып кетет экен да. Басып кеткенде, каяктан алдың дейт. Аллахым, сен жолунда, Аллах жолунда bir досум бар эле. Талгат деген менин bir досум бар эле дейт экен. Ошондо чакыр Талгатты дейт экен да. Анан Талгат Байкени мен чакырып келсем, Аллах Таала сурайт, Талгат sen niye verdin dese, Allah'ım ben sen için gana verdim, sen için dost boluptur, birge жүрдүк ele dese, eğer men için bergen bolsaң, anda ekөөңү dagы kirli de turup, ekөөbүzü dagы Allah Taala berişesiz dedik. Görmekler turganda. Demek, çiniği dostlar, takva dostlar, ahirette dagı dost boydan kalat eken da. Bирок takva emes, baylık için, biylik için bir başka bir maksat bolsa, narkı dünyada azırkı til menekinde kidayet etip eken da. Takva boluşubuz керек экен. Ахиреттик дост деп бекер айтпайт да бизде. Чыныгы дос кыйынчылыкта жаныңда болот, жакшы таква досту тандашыбыз керек экен. Анан намаздан алыстаткан адамдардан да алыс болушубуз керек экен да. Ошондо биз ишенимдүү дос болобуз дейт тугандар. Мына эми кыскача ошол биздин темабыз бүттү.